jewe sinaje nka green card naje nkurikiye umugabo na umugabo wanje yasanzwe abino hama nje mu buzima no kwita bw'amata n'ubuki avuga ati ngiye kwibanira n'umugabo tubane mu gihugu ca mbere kirenze kw'isi twibere mu madolare numva ati mana nukuri ni jewe upfirishije kuri iyi si nanundi mugabo nshitse ncasanga wa mugabo nje kuraba ahubwo ntitubonana so nta muntu byacanze nkanjye nyigera njyewe urumva nsubiye inyuma gato 10 years ago nyine ntabwo nari mfite amafaranga nayo nari mfite ariko nari mfite antunga ayatuma ndya ayatuma ngenda mu modoka ayatuma nishyura ama bills ariko ntabwo nari mfite ayatuma mfata ama vacation neganyiriza ejo hazaza neganyiriza abana neganyiriza umuryango neganyiriza generation izamvaho yose ndakora irya mbere mpembwe ndavuga ati mana yanje mana urishura birabaho numva ndaryohewe numva ndasaze numva ndameze amababa ndatora telefone ndababwira ati bera ajya amahera bampaye acarambwira ati yego nayo iwawe kandi kuri uwo mukiriya wari uronse sayo gusa uzoronka n'ayandi ndavuga sa arambwira ati kandi ayandi ya kabiri azoza ari menshi gusumbayo ndavuga ati ibi bintu rero ndageze muri Amerika rero ndinjiye amafaranga ya mbere yaranga bakambwira ngo bakorera ngo amafaranga ngo millions ngo naravuze ati oya please njyewe naje muri Amerika ndashaka kwiberaho neza sinshaka gufungwa sinshaka we nimubwira ama millions ndabizi nanjye niko bambwira this business namaze 1 year ndi kubyigaho maze umwaka wose bambwira actually njyewe baraje tujya mu nama barambwira ati please wabwira abantu bawe bakaza inshuti zawe tujye mu nama twumvirize ndabwira njyewe muscamming n'inshuti zanjye no nubanze munsarire menye icyo mbwira abandi bantu by the way ntangira namaze amezi 3 mpita nsezera akazi nabonaga ko ndi guta time yanjye ku kazi nakabaye ndi kwikorera bikanyinjiriza amafaranga tuvuge ku kazi ese ozi ku kazi uhembwa amafaranga 5,000 wakoze amasaha 16 hours umva muri Amerika urabizi abantu barakora cyane none uje hano urikoreye bya 5,000 ubikoreye mu minota 30 wafokasinga ku kazi cyangwa wafokasinga ku minota 30 Imana yoyitwa Imana abo Yes yangiriye neza rero tukaba tugiye mu Bubiligi bigakomeye cyane siniyangiriye neza concert murabazi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye yes mutima wanje shima Imana niworeka gushima Imana uravye nyene Imana yakugiriye neza uje rero muri no concert atashenga kuri airport Imana yatugiriye neza murabazi ni Redemption Voice hano bari murabizi ko mubakunda bakaba rero bagarutse mu yindi concert mu yindi shusho idasanzwe mu gihugu c'Ububiligi itariki 7 ukwezi kwa 6 umwaka turimwo hanyuma rero y'amahera ni makeya cyane ama euro 50 tike yo kwinjira hanyuma rero tike sponsor na ma euro 80 gusa iyo rero concert kazoba ibera neza na neza mu kibanza kidasanzwe ico naco ni Dom Event Hall aho rero twahurire tuwasangize ibyiza byose by'Imana tushima Imana turirimba turi kumwe na Redemption Voice. ndabaramukije ndabahaye ikaze mu kiganiro canje cy'uyu munsi twazira ko ku bakunzi bacu bashasha cyari kubatubonye uyu munsi iyi ni Siren Vibes ni televiziyo en ligne ikora ibiganiro byo kwigisha byo kumenyesha no kumenyekanisha ibintu uyu munsi nshaka kuyaga
n'abarundikazi n'abanyarwandakazi n'abarundi n'abanyarwanda bari muri diaspora. Ndashaka guhamagara audience yose y'abantu muri Etats-Unis. Umuntu wese azi ko ari muri Etats-Unis ahora turaba yihamagare, ahamagare mugenzi wiwe, mugenzi ahamagare mugenzi we, avuga ati mva Ozia dukorera no musi. Ndabari muri Canada bien sûr ko Canada ni wacu, my second home. Urumva ntakora ko mushobora kubasiga inyuma ngo bandabahamagara mwebwe. Shaka rakira abatumire banje barayo no musinde muri studio, ndi muri bureau kora ko banzaga dukorane bari mu mahanga, ni bari gaha mu Burundi. Kandi murabitse ko twebwe tumaze abatumire bacu bari mu mahanga, turiyungunganya tugakora ibintu bishoboka ko cyo kuyaga nabo. Nganda bakire babaramutse babibwira bagira bababwire inkuru nziza amafaranga. Abantu mukunda amafaranga mwegere hafi. Umuntu wese azi ko adakunda ubukene nka jewe yanka ubukene urunuka aza kora kiganiro umugabo again ifa ko buri muri Etats-Unis mugatare muri Etats-Unis ni bon uraza guheza link mugenzi wari muri Etats-Unis kugira ashobora kina kiganiro. Reka nakirire batumire banje uyu munsi babaramutse. Umwe n'umurundikazi undi n'umunyarwandakazi ariko igikuru nuko tuvuga ururimi rumwe turumvikana inkuru iraza kumvikana mwese muraza kubitahura. Naganda bakire nibaza ko nohera kuri la boss abaramutse abibwira hama na mugenzi we abaramutse nange nabibwire. Karibu. Thank you so much Rosie kutwakira muri studio yawe. Amazina yanjye nitwa Bella Mukarage, ni muri state ya Indiana, ndi umunyarwandakazi wacu ni Kigali ariko maze 10 years muri America. So I'm also a licensed financial professional. Ndi kumwe na Ekta. Yes, Ekta wapi? Yivugi. Ozi ndakwishije cyane urakomeye. Hi, meze neza nawe meze neza. Nanje ni sawa wakoze cyane kudutumira no kutwakira muri studio yawe. Ndaramukije abakunzi ba Siren Vibe. Mwese aho muri ndabaramukije abaroyi bana abane namwe. Nanje nitwa Exani neza, ndi umurundikazi, ndi umwana wa BJ mu Nyakabiga. Navukiye nkurira mu Nyakabiga kuri ubu mba muri Amerika muri state ya Indiana. Nanje licensed financial professional. Dufise umunyakigali dusa n'umunyabujumbura. Umwana plus umwana w'umubwiza umunyakabiga. Bigira biryo. Anyways, navuze ko tugira tuhamagara abanyamerika, abarundi, abanyarwanda baba muri Etats-Unis. Ariko kandi navuze muri twa dusongira tugira tuvuge amafaranga, tugira tuvuge ibintu by'amafaranga. Nashaka mubanze muvuge ahanini ivyo mukora ibiki kugira ngo twumve tukiri mu ntango ko abantu baza kubumviriza. Mubahamagare ku kiyago cuno musi. Mukora ibiki exactement? Okay. So, ibyo dukora se ko ari byinshi ariko byose ni iby'uburyohe, right? Dushaka iby'amafaranga. Amafaranga ko turayababwira umuntu wese ufite amatwi, umuntu wese ushaka guhindura ubuzima, nukuri turamuhamagara kutwumva no kuduhamagara tukamufasha. So, ibyo dukora pretty much duhindura abantu ubuzima, ari amakonti tubafasha gufungura. Urabona muri iki gihugu turaza tukabaho dukora cyane. Abantu rero bari muri Afrika bazi ko abantu bari muri Amerika bageze. Siko mubizi Ozi. Umva tunugushikuyora ibifaranga amadolari. Ariko umuntu aguhamagara akubwira ngo wanyoheje akajana, wanyoheje tujana tubiri. Kandi abayakisa akajana. Ariko isakajana. Ariko ubundi muri Amerika ntabwo ubuzima bworoshye turaza tugakora cyane kugira ngo ubashe kubaho, kubera ko iki gihugu ni igihugu cyo kwishyura amabirizi every day. So ubwo buzima buba bugoranye nk'abantu baba immigrant bavuye muri Afrika bakaza wenda bari no mu myaka mikuru bataza batari kujya mu mashuri. Niyo waza ukajya mu mashuri usanga urangije amashuri ugatangira gukora akazi ko kwishyura amabirizi still. Amadeni ari menshi cyane. So ibyo ngibyo nibyo buzima twabagamo mbere yuko dutangira kwikorera ku giti cyacu. Ubu ngubu narakumenyeje ko twikorera. Turikorera
so warubajije ngo dukora iki dufasha abantu kuba babona ubwishingizi bwa life insurance ifite ama living benefit abantu benshi batekereza iyo babwiye life insurance bumva gupfa bakumva kuba basigira abantu babo amafaranga tubazaniye inkuru nziza iyi life insurance ukiri muzima si ngombwa ngo kugira ngo ubone benefit insurance ishobora gukuramo amafaranga ugihari njyewe maze insurance nayiguze mu myaka 2 ariko maze gukuramo amafaranga arenze 100,000 muri life insurance can you imagine abantu bazi reka nkubwire ikintu kibabaje nuko iki kiganiro kiraza kuraba umuntu atari US nkaje hano numva nshushe numva nshaka mva muca munshiramwo mumbwira ukuntu ndabikora ariko probleme ndi mu Burundi nacyo abantu bari hano abo nibo bafite amahirwe abari muri iki gihugu bafite amahirwe nimba uri muri Amerika abantu benshi tuza muri iki gihugu twanabisengeye ugasenga ukiriza ukisonzesha kugira ngo ubashe kuza muri Amerika muri Amerika umva ubuzima bukakugora so umva birangire today udushake tubereke natwe uko twabigenje kugira ngo ubu ngubu twe twariteje imbere so reka nk'ijambo na Exa nawe abashe kubabwira Exa nshaka kumubaza gatoya nk'umurundi kazi waje muri Etats-Unis like abantu benshi ni rêve ubu ho harabakinye green card igari twabonye ko baraca ku ma sociaux batabatoye abandi batowe ubu nivyo ubu nyahagezweho Etats-Unis na green card wowe nk'umurundi kazi wagiye muri Etats-Unis ukuntu wagiye uhafise mu mutwe eske niko wahasanze bwa buzima wagiye uzi ko ari bwo ugiye gutora wasanze buhari wasanze babutora canke hariho iyindi realite wasanze ihari utaruzi ko ihari ukiri mu Burundi nakoze ubuzima bwo muri Etats-Unis ku muntu ari mu Burundi uko abwibaza ushitse usanga biratandukanye cyane gose ariko sinaka kuvuga ko ari igihugu ciza kujya tuza twabisengeye reka nivuge ko nkanje ni ibintu nasengeye gose ni ibintu nifuje urabizi mu Burundi dukina ama green card bamwe bigakunda abandi bikanga kuvuga ati naco nzosubira kandi next year nzosubira umunyuma naje kugira umugisha navuga ko ari umugisha jewe sinaje nka green card naje kurikira umugabo umugabo wanje yasanzwe abino hama après mariage ndaza ndamusanga so novuga ko nico ari n'umugisha udasanzwe kuko amahanga gumara amahanga abantu benshi baza kuri green card usanga no koresha imvugo inyakamwe usanga baza bari bonyene bakaza babayeho mu buzima bwo gucumukura gose ugasanga n'umuntu ahangayitse kuko adafise umuntu umugayidinga mu buzima bwiwe so kuri cyo no vuga ko jewe Imana yabanye nanje naje mfise umutwara ashobora kunyereka ati bacaha ibintu bigenda uku ego amahanga gumara amahanga aguma aruhisha aguma afise ibibazo byinshi biratandukanye cyane niwanyu ariko novuga ko nagize uwo mugisha wo gushikira mu maboko meza hama kuco waruvuze cyo kungene nahasanze ubwa mbere ho nkiri mu Burundi nkimara kuronka visa naravuze ati bye bye ubuzima bubi ngiye gutora ifaranga ndavuga ati agiye gutora ifaranga papa mama ndababwira ati mwebwe rero ubukene musezere nzabagurira amamodoka nzopfa gushika ndabakubita ibijipe by'akaja nzopfa gushika ndabahindurira ubuzima numva ko amadolari bayatora mu barabara canke kugurira umuryango usanga amadolari yacu basoroma kubita nabyo ati mwebwe muhore nzobaha ahubwo muzobura aho byashira so nshitse rero natangajwe no kubona ko ibintu bitandukanye d'abord narinje numva ko ngiye mu buzima buryoshe niho nari nkigira mariage numva ko nje mu buzima no kwita bw'amata n'ubuki avuga ati ngiye kwibanira n'umugabo tubane mu gihugu ca mbere kirenze ku isi twibere mu madolari numva ati mana nukuri ni jewe upfirishije kuri iyi si nanundi mugabo nshitse ncasanga wa mugabo nje kuraba ahubwo ntitubonana
ya mu barabara tuvugana ku telefone nka kwa kundi ndi muri Afrika tuvugana ku telefone haheze iminsi Imana ibirahezagiye turonse umwana ho urumva muri iki gihugu uko umuntu yiyongera niko build yiyongera ni ukuvuga ngo nawe ubuzima yarabayemwo ntarashika nshitse bwaratandukanye no byita nka consommation zariyongereye ni ukuvuga rero ngo n'umwana aje naho nyene byaraduze ni ukuvuga ngo ahubwo uca iwacu muri Afrika iyo turiko turavyara usanga twagize igihe kinini co kwicara co kwaramigwa kuvuga ati umuvyeyi atekane muga ngahanye ntutekana kuko amabill agumaza ahubwo wa mwana aje nawe nyene ni billions bije ahubwo ura doubling ingene ukora urirukanka uvuga ati nta mwanya wo kuruhuka ugira usanga wicaye n'umuvyeyi indwi imwe zibiri ukwezi uwagize umugisha wo kuronka abantu beza yita abavyeyi canke wo kuronka abandi bantu baba bamwitayeho yicara au maximum nk'ukwezi kose kwezi kumwe naho nyene agaca asubira mu kazi gasohoka kandi kwirukanka ari wa mwana no kumutwara mu daycare donc hajya tubatwara abakirwa babaducungiye kugira dushobore kuja kurondera ubuzima tuze dushobore kugira ico turonka turonse n'ababandi twasigiye za promesse muri Afrika ngo nzoguhiba nkanje bagenzi banje bacambwira ati hello ko atacuduha bigezehe y'amadolari watwemerera avuga ati none ndabasigurira ubuzima mbayemo ko nanje ntayabona urumva so nubwo buzima rero nari ndakwishuye ku bibazo mbajije ati wasanze bimeze gute biratandukanye cyane mugabo usinitwereka kuvuga ko ari igihugu ciza kuko cuzuye ama opportunité menshi cyane naho ukora uvuga ati ndafise ama goals yanje shaka gushikako ndafise intumbero ndafise ibinibi nzoruha nzovunika ariko birahari Amerika igufasha kugera ku cyo wifuza shavuga ati jewe mfise imigambi yo kuba umusazi mfise imigambi yo kubikirara uzobishikako kuko byinshi birasashe birahari ariko uvuga ati mfise n'imigambi yo kwiteza imbere muri ubu buryo naho ubwo ati nshaka kuja kwiga hariho ama opportunité menshi agufasha gusura mu ishuri ukiga ati nshaka kwiteza imbere birahari so nuko bimeze ego ngisiye kwa bera bavuze ko umaze imyaka 10 uri muri Amerika muri Etats-Unis yego watubwiye nuko business ya iyi life assurance yakugeje ku mamiliyoni ku bihumbi nako by'amadolari amajana by'amadolari ugashaka usubira inyuma gatoya before yo gutangura business cyane ukishika muri Etats-Unis wowe byari meze gute kuko urumva utubona umubera mu boss lady yasa neza afite amafaranga yiwe mugabo imbere usubira inyuma ubuzima gatoya meze gute muri Etats-Unis Yeska nawe byaragucanze cyane wagize imana ushika nyene byoroshe bimeze neza ari wanene so nta muntu byacanze nkanjye nyigira njyewe urumva nsubiye inyuma gato 10 years ago nibwo naje muri iki gihugu ndibuka ko naje muri December 2014 niho naje muri iki gihugu nari nkiri muto naje njyewe kuri green card nabonye green card narangije ishuri mpita mbona green card amahirwe aragusica abandi bako bararira muri ibi abantu bari ku applyinga green card umva good luck ubungubu byanasohotse by the way mwicekinga mujye nimba mwatomboye nasosa harabarira harabaryohere abantu benshi cyakoze nabonye babuze numwe bafashe mu bantu so birababaje so ariko nta kundi nucika intege ukomeze ugerageza amahirwe yawe azagera so njye nkigera muri Amerika my goodness byari bigoye nanjye naje ndi njyenyine naje nzi ko ngiye muri Amerika haryoshye ngiye kuzangenda umva nzaba ndi kumwe na bari hano na ba Beyonce guess what niho twabonaga mwabona nyine nzatangira n'imisatsi miremire myiza nk'iyaba black american sibyo ubona abantu abo tubona kuri TV nibo numvaga nyine tukaza tugendana nabo ngabo so byari bigoye naraje ndastrugglinga naje ndangije bachelor's degree muri economics nari mfite bachelor's degree nize muri monetary economics i Butare muri National University of Rwanda niho nari ndangije ishuri actually
so ngeze hano numvaga ko ngiye kwiga nyine nkaba nka doctor muri economics numvaga nyine ngiye kubona ama opportunity yo kujya kwiga ariko ngeze hano abantu bakwakira bakuganiriza barakubwira ati ukora iki niyo usanza umuntu ukwakiriye niwe ashaka kudetermininga ubuzima uzabamo umuntu ukwakiriye muri iki gihugu abenshi yuze agasanga abantu bari gukora muri warehouse bari gukora mu kazi bakora nawe niho bakujyana so ngewe naraje nashakaga kwiga ndatangira ishuri nyine nangira kwiga nize nursing so numvaga ko noneho bambwiye ati nubu umunasi noneho yo uri umusingo uracyari muto nubu umunasi uzayora ibifaranga uzabona ibifaranga byinshi so nanjye nibyo natangiyemo ndabikora ntangira nursing ndiga utekereza ko biba byoroshye imagine background muri economics then ugiye gutera inshinge ugiye kuba umunasi it was hard ariko kubera ko nyine abantu baba bakubwira ati ubuzima ahangaha byakunda I tried ntabwo byakunze nyuma yaho ngize amahirwe rero like 8 years nyimaze muri iki gihugu kubera ko maze 2 years nikorera ku giti cyanjye so imyaka 8 nishakisha Imana ikingura umuryango business ndi gukora ngewe na Exa so Imana yagukinguriye umuryango ryari icyo gihe wari umeze gute financially I was broke I was not like a broke I was broke kuko ntago nari mfite na saving n'ibihumbi 5 kuri konti nabyo nari mfite kugira ngo umva muri Amerika kugira ngo wenda rese ugiye nko kujya muri Afrika kuko akenshi dusubire wacu ari abantu tuza muri Afrika bakabona nyine turarenze dufite amamodoka meza turatwaye nakoraga overtime 16 hours per day ngakora kugira ngo umva ubashe kwishyura amabills imodoka ugenda mu kamodoka kawe nyine kideni ikintu cyose ari amadeni ariko ubwo before nyine ubwo hari muri 8 years ago ubu ngubu ndashaka kubabwira 2 years like izimaze muri business so aho niho nshaka kubabwira hahendeye ubuzima bw'abantu bacu hariho rero umuntu ariko arakuraba ari US canke atari na US azoza US umunsi umwe canke reka tuvuge gato ku muntu ari muri Etats-Unis umunsi ariko arashobora kujya gukora ashobora mu myaka 8 ukora amafaranga utaruhuka ariko kandi ugakora amafaranga kuri amabills gusa nko amayera yo kuryoherwa yo kwambara uko ushaka kugendera mu modoka ushaka ariko umaze kuronka ivyo byose mu myaka 2 yonyene ni gute rero washitse aho ugeze uyu munsi mu myaka 2 shaka mutubwire tumonyashe gatubwira twumve numve gute natwe bafise umurete umuntu tufanike nari muri Etats mugatumviriza agenda rondera bera agoshe muri business ibyo kuzura urariha kudugira amahera ngo wankenye ngo aje amabizo yaha hari ahantu hari amafaranga twahavumbuye jayo urondera amahera mutungikira amahera mwabigenje gute mwabikoze gute kugira ngo ndaze mu mutima kandi basibaza ko abarundi bose bari he cyangwa abandi bose bafise ubuzima bwiza bagiye bifuza kuba muri Etats-Unis mu bugurura amaso babone ko nabo nyene bishaka gukunda ko bashaka ubuzima bwiza muri ivyo bihugu so njyewe ikintu nakumenyesha nuko nimba uri muri Amerika ukaba ukora akazi gasanzwe uhembwa rese 3,000 ku kwezi 5,000 ku kwezi maybe 10,000 birashoboka ko wabukora amafaranga yawe utazi kuyamanaginga neza utazi kuyamanaginga icyo tugufasha no kuba wamenya kumanaginga ayo mafaranga nkuko dutangira nakubwiye ko muri Shanetse ngina kuyamo amafaranga nakubwiye ko nyimazemo imyaka 2 yonyine so imagine yonza icyo gihe kuba so kuvuga ko iyo myaka nubwo na struggle nari mfite amabills n'ibiki ariko nari mfite akazi narakoraga icyo gihe yaba naraguze insurance nkazajya wenda nizigamira nk'amadolari 500 hariho n'igihe nabaga nshaka kwizigamira ariko nkaba ntazi nuko bizigamira hari abantu benshi bari gutega amatwi iki kiganiro cyacu batazi nuko bakwizigamira ariko si ukuvuga ko babura amadolari 300 babura amadolari 500 mbese n'igihumbi cyo kwizigamira ariko icyo gihumbi ugasanga gishyize nko kuri banki urizigamiye amafaranga wishyize kuri banki sirakungukira banki ni ibigo by'ubucuruzi sibyo banki ni ibigo by'ubucuruzi bazacuruza amafaranga yande
yacu so niba yacuruza bazagaruka bakungukire wapi ntago bazakungukira ahubwo baziyungukira kandi ubwo nukuvuga niwe wabahaye capital kuko wasevinze 2,000 kuri konti yawe biryamye hari bitafite icyo bikumariye 10,000 so ikintu nakoze nuko natangiye nanjye ndizigamira nizigamira 1,000 ku kwezi numva nago nimba narakoreraga 5,000 gufata 1,000 nkakizigamira ntacyo byari bitwaye ariko uko ngenda nzamuka ngenda nizigamira menshi kubera ko ndi kugenda nkorera amafaranga so nicyo pretty much tugufasha muyazigama wayazigama gute cyo gihe wowe utanga kwizigamira amafaranga wayabika mu nzu koramba hari abantu tabeka amafaranga mu nzu niyo mpamvu turi hano kugira ngo tugufashe ukeneye ubusobanuro burenze duhamagara tukakwereka uko wagenda uyazigama nje nazigama muri life insurance abantu benshi iyo bumvise life insurance bumva gupfa bakumva nyine ko nimpfa umugabo wanjye azafate amafaranga oya ayo mafaranga tuyakoresha tukiriho so ayo mafaranga nyashyira muri life insurance aho agenda ambyarira inyungu buri kwezi buri munsi ambyarira inyungu so no kuvuga make sure ko amafaranga bari kugukorera igihe wowe utari no mu kazi kuko abantu benshi nago wakora kandi ikindi iyi insurance ibifitiye benefit so kuvuga ngo amafaranga yonyine kuko sinshaka gusavinga miliyoni right nuko let's say ozi uramutse wowe ujya mu kazi cyangwa undi muntu uri hano muri iki gihugu twebwe turi hano nge na ex tujya mu kazi kugira ngo twishyure amabills yacu niyo mpamvu tujya mu kazi sibyo none utabashije kujya mu kazi one day ushaka kuba umubiri wawe unaniwe cyangwa ukarwara ukagira ikibazo runaka ukagira mbese stroke ama stress menshi cyane muri iki gihugu uramutse iyi insurance utayifite nta kintu ubona kigutabara kigufasha njyewe insurance yanjye nyifata icyo cya mbere no kuvuga ngo in case ntakibashije kujya mu kazi ese ndamutse ndwaye ngize critical illness nabaho gute ese nabasha kwishyura amabills cyangwa se nitabye imana wowe ushaka ko amazina yawe yazajya muri GoFundMe bashyire amadolari 10 buri mugenzi wawe ese aho gufite n'abantu bashyiraho GoFundMe wowe kuri wowe so icyo ni ikibazo nibazaga ni byinshi twigira hamwe muri iyi life insurance ariko sha ibintu biko avuga nubwo umenga nahamaga abantu muri Etats-Unis gusa abantu bose umenga ibintu basanzwe kumenya kumva kwizigamira amafaranga kubika amafaranga ya assurance deja hano no mu Burundi hari abantu batatahura na assurance cyane ni bemera assurance y'imodoka tuyikora ko turi oblige kuyikora exactly sino umuntu abwiye ngo yikore kuri show yawe menga n'ibintu bitumvikana avant yuko uja ukorana ni assurance warumeze gute hanyuma nikiye kintu baguhindura ubuzima gute yatubwiye bera ko uramubona ubonye nje utangate wanyeje yiwe wowe nikiye kintu ni hehe bagukuye ni bagushikanye mu gihe umazemo so nkuko nabikubwiye ngenza muri Amerika naraje njya mu ishuri ndiga njya muri nursing ndangiza ishuri so ndani ishuri nabonye ntago nari mfite amafaranga nayo nari mfite ariko nari mfite antunga ayatuma ndya ayatuma ngenda mu modoka ayatuma nishyura amabills ariko ntago nari mfite ayatuma mfata amavakesheni nteganyiriza ejo hazaza nteganyiriza abana nteganyiriza umuryango nteganyiriza generation izamvaho yose sibyo ayo ntayo nari mfite so ngize amahirwe nawe n'umucuti wanjye nawe yari umunesi before nawe yari umunesi ariko ambwira amafaranga yakoreraga ambwira uko akora numva ni ibintu biri interesa nkuko uri kubyumva nawe biri interesa guhindura abantu ubuzima so ndamukurikira nyine ndumva ibyambwiye ndabikora kandi kugira ngo ukore this like business ugomba kuba ufite license yo kubikora ntabwo ari ibintu upfa gukora ngo ubyuke mu gitondo ngo ubwire abantu ngo ngo murago turaza tuguhe insurance oya state ya Amerika leta ya Amerika igomba kubikwemerera ni process
ni process iyo uri interested turagufasha tukakwereka izo process uko wabikora so nago byari biraho ariko ubu ngubu ni sawa Exa tubwire nawe we kuntu bimeze ubu bimeze gute ubwo ugeze muri life assurance ubu bimeze neza cyane nkuko nabikubwiye nyene bwa buzima tuza tugashikiramo ngaha bwo kwirukanka bw'imihangayiko nakubwiye ko nari nzi ko nje mu buzima butesa mu buzima buryoshye cyane bw'amadolari muga y'amadolari ntayibona ntayifata kubera ubuzima tuba tubayemo ngahanya amabills aza ku munsi bisigura ngo avant yuko ndabizamwo nari mu buzima bwo kwirukanka nkiruka ku buryo utaronkera umwanya n'urugo rwawe wa wundi wavuye Afrika uza usanga ugasanga ntimubonana ugasanga mufite umunsi nk'umwe gusa mu someni ariko mu nyuma kugene namenye iyi life insurance haraje umugenzi wanje w'umurundikazi arambwira ati nabonye ibintu bigira biduteza imbere ndavuga ati vyagute bimeze gute arabimbwira ambwira ibintu byinshi nkaguma numva ariko avuga amahera menshi nkumva ariko arambwira ngene tuzotunga ingene ibintu bizogenda neza ndambwira ati ivyo bintu birabaho ambwira ati ego ndambwira ati none ivyo bintu kumenga ni scam birashoboka yuko umuntu yomekinga ayo mafaranga Nobati none abantu bamaze imyaka n'imyaka ko mbona ku kazi dukorana n'abantu bamaze imyaka 10 ino ko mbona dukorana n'abantu bamaze imyaka 8 ayo makuru ntayo bazi canke we wahuye n'abasikama ndabati ahubwo wewe rero n'aka green card kawe barakakwaka ugira usubire muri Afrika wahuye n'abasikama ambye ati ibi bintu ni byiza ndambye ati none ivyo bintu kurambwira wagiyemwo murafise umubosi urafise umuntu wundi nobaza gusumba kama makuru acambye ati ego niko kuca tuza kwa Bella turapanga umunsi turaza kwa Bella dans notre état Bella nayo isanzwe ndamuzi dusengera twese muri Zion Temple naramubona nkabona n'umama mwiza nkumva ngo n'umubosi n'umuntu atunze cyane muga kubera bwa buzima tubayeho bwo kwirukanka umwe wese yiruka mu buzima bwiwe ntiwicara ngo ubaze ngo umenye ngo akora ibiki uba wiviriye muri Afrika uvuga ati umuntu arikorera umuntu yikorera rero hajya usanga ari nk'abawozi afise televiziyo yiwe hariya afise ibotike yiwe hariya ngaha hari ahantu usanga hari nk'amaso y'abanyafrika usanga rero avana nk'injya muri Afrika z'abarundi cyangwa z'abanyarwanda akazizana niyo sense nabibonamwo mbwa sinazizwa ari vyakora so ninjiye nca ndabona mbona ni wa Mubera ndavuga ati ndamuramutsa turibwirana ansanga twize no kwishuri rimwe université turakonnecta cyane arambaza arambwira ndakunda abarundi kazi ndabati natwe turabakunda dutangura urugendo gutyo rero aransigurira arambwira mwicaye ku mutima ngo mvuga ati none ndikutsa mu bintu bya Bella kugira zobe nka Bella cyane numvega ni indoto numvega ni ibintu bidashoboka nkazungusha amaso nkaraba ibintu afise hagati cyeka numvirize numva iyo biva niyo bija navyo nyene sinovyizera usanga nawe nyene afise ukuntu yescroka abantu tibwa nkama rero ivyo birahera baransigura ukungene bigenda hama icamaze ubwoba muri jewe bambwiye ko ari ibintu utegerezwa kwiga so navuga ati rero ibintu birimwo leta ibintu bizwi na gouvernement ukuvuga ko ari ibintu bizima hama rero ndinjira ndavuga ati reka nje gutera ijisho ndaba ivyo bintu ngene bimeze siniyime amahirwe canke umugisha wanje hari impamvu nabimenye nkiri mushasha ntarabaho bwa buzima yakubwiye yabayeho imyaka 8 yose ego si myinshi cyane ariko ku muntu akeneye kwiteza imbere iyo uje ahantu kamara imyaka 5 10 15 ukiri hahandi ukiri wa wundi wo kuvyuka wiruka nturi robo uri umuntu umubiri urasaza umubiri uragwara umubiri uraruha so navuga ati rero ngira hari impamvu Imana uri mugisha utumbereje wanje nkabimenya hakiri kare kuko jewe maze imyaka 2 nashitse March 2023 hama nari ntangiye
Yeah, I wish ko nakora kubonye ico gihe. Nari maze amezi 3 gusa. Yeah, barambwiye ko bikora ndiyandikisha hama ico gihe nari mfise inda, nari mfise inda ikuze y'umwana wa kabiri. Ndari mfise nk'amezi 8 hari muri November last year 2024 hama ndagura na class ozi uriga n'ibintu uriga si ibintu uvuga ati biri serious nakunze amafaranga ndagiye kuyatora oya uraja mu ishuri ukiga hama bakabona ko wize wahejeje bakabiguhera impamyabushobozi bakanakubaza ibibazo ugakora examen nka kurya dukora ama examen ku ishuri canke mu buzi hama bitoye state kagusohora ikaguha license atakira igenda ukore rero ntivyari vyoroshe ko nari mfise inda urabona nyene indiri mu kuvuka ubuzima burimwo umugabo akambwira ati ivyo bintu wozobishobora niwo vyihoza nkambwira ati oya ntegerezwa hari impamvu nabimenye kuri iki gihe so narize ndaheza hama ndayironka ngira imana ndakora ibibazo ndakora ibisabwa vyose mbona iyo license ndayironse candaza ndegera nabihejeje ariko wa gatanu uwo munsi nkora ikibazo hama bukeye bwaho kwa gatandatu inda iramfata mvyara kuwa Mungu uribaza candavuga ati wow iyi ni inyishu y'Imana ni Imana inyeretse yuko vya bintu bishoboka nyamba nkoze ikibazo kwa gatanu kuwa Mungu nkaca mvyara Imana inyeretse ati wewe n'uwo mwana mbwira mutangurana ubundi buzima bushasha ndabandanya rero urumva nacenja mu buzima bwo kuraba umwana indwi imwe zibiri zitatu kwana kubwenga nta bintu vy'agafyinyi indwi imwe zibiri wajije gukira ndavuga ati rero ubungira nkora iki n'ababebe babiri kuko n'uwa mbere nawe ne n'umubebe namuvyaye uwa kabiri yavutse uwa mbere afise juste umwaka umwe ndavuga ati rero ngira nkora iki sasa rero muri Amerika n'ubuzima bwo kwiruka nkeneye kubaho nkeneye kuja kuramukanya iwacu nkeneye kutazosazira muri ubuzima bwo kwiruka ndacari muto eske niyo nagwara muri iki gihugu ni jewe n'umugabo wanje bizogenda gute ndazungurusha umutwe ndavuga ati muganda afise ya license reka nje kuyikoresha ndamurondera beda ndamubaza ndambwira ati ubu ndahari numva meze neza urashaka kumbwira ivyo bintu nkavyumva neza mu matwi rero ubu hakora iki beda carambwira ati nukuri kumwete mbona ufise ndahari uzundondere amasaha yariyo yose naho zoba saa 9 z'ijoro numva ko bakaraheze ndavuga ati wa mu boss nabonye wama bling bling arambwiye ngo na saa 9 z'ijoro nzomurondere ndavuga ati aranyorohereje je ijoro mba nkanuye n'umubebe ndavuga ati ibi bintu iyo Imana iri kiranyereka ati birashoboka bishiremo ingovu kandi imisi uko tuvuganya kambwira ati focusinga je ndahari ikibazo cyose ufise ndahari naravyinjiyemo rero ndavuga ati kandi bigerageze kandi ibintu byo gukorera muhira je nifitiye n'ababebe abantu bantomboye ariko nkiri mu madutu bizokunda ntibizokunda rero narakoze ndakora irya mbere mpembwe ndavuga ati Mana yanje Mana urishura birabaho numva ndaryohewe numva ndasaze numva ndameze amababa ndatora telefone ndambwira ati bera ajya amahera bampaye acarambwira ati ego nayo iwawe kandi kuri uwo mukiriya wari uronse sayo gusa uzoronka n'ayandi ndavuga sa ambwira ati kandi ayandi ya kabiri azoza ari menshi gusumbayo ndavuga ati ibi bintu rero ndageze muri Amerika rero ndinjiye amafaranga ya mbere yaranga yababwira ariko amafaranga ya mbere yes yari $900 si rob 900 amajana 900 yes amadolari amajana 900 just ku bintu nakoze iminota hagati ya 30 na 40 ku muntu umwe chandonka amadolari amajana 900 ya mbere ayo nara aya kabiri acaza ari 1600 ndavuga amahera nkorera mu ndwi zibiri ndakoreye muri 30 minutes ndavuga ibintu ntibishoboka urumva ntibikunda none exactly nejeje arya wari washanga gutangira business oya amahera make cyane mu kwinjira
agambaza ngo nari natanze agayo mu kwinjira n'amahera make cyane n'amadolari 125 125 kwiyandikisha ukiregistaringa ukinjira n'amahera uja muri stock ukayatanga mu tuntu ntazi n'amahera ugura amaherene kwavuga ati reka ndayatange nje kuraba ivyo bintu vyari ivyo niyo yaba nagurutse nibisanzwe n'amahera uvyuka wumva abagenzi muri Afrika ngo nta nakajana kavuga ati nabyo navyutse neza reka ndagatanga so aho kajana utanga hirya à gauche à droite kweke utogatanga ngo uze wige yes hama rero nuko ndavuga ati aya mahera birakunda ndabwira umugabo ndamuvugisha twari kumwe yari ku kazi ndamubwira ati wabonye ko nahembwa ibintu ati yes nabibonye arambwira I'm so proud of you go ndi nyuma yawe turi kumwe ndambwira ati iyo yose n'imigisha yaje ndambwira ati oya ntibibaho imigisha yawe arituma ndoga amahera y'ukwezi kose muri 30 minutes numva numva ncenda bikunda ncengira inguvu ndavuga ati Imana no kururishura ko abana banje barampangayikisha nuni dutoyi nkavuga ati girasubira mu kazi kuko ntegerezwa naho umugabo abari wabarondera utegerezwa nawe tugerezwa kumufasha ukavuga ati nawe ubwawe kugira unasohoke mu nzu ugati nje gufata akayaga hanze ndaragafata ngiye kurondera ubwo buryo rero ukazubona haraje ukonye Imana ikurungikiye mu marayika Imana ikurungikiye ibintu byiza ukore uri kumwe n'abana bawe ukore ufite umwanya urugo rwawe kandi wikorera uri your own boss utavuga ati ndiko ndakora ibindi just kucrockinga in and out nirukanga sometimes ukavuga ati reka usanga wanacumuye wakoze icaha uvuga ngo nkoza amasaha nashizemo amasaha menshi atariyo nakoze bavuga ati je ndirukanze mutwi wanje ukaza gucrockinga out mugihe wanavuyeyo il y a des heures mugabo nuko navuga ati Imana yarishuye biraza bigenda neza biguma bigenda neza n'ubu gushika isaha ndashima Imana cyane biriko biraza nico gituma ndinga kugira mbwire abarundikazi b'iwacu abanyarwanda abakongomani abantu bashobora kumva ikirundi ndiko ndavuga nukuri nimuze ushaka kuba waraje gushika kare siko kunyaruka kuronka ibintu ndazi benshi twariko turabana muri ubwo buzima bwo kwirukanka mudahura n'uwo mubana bwo kwirukanka usanga ukora 24 heures ronga sanga uva muri iyi company winjira muri iyi kugira ushobore kuriha ya bills so ndabahamagaye nimuze narabonye ibintu byiza jewe biriko birampindurira ubuzima kumbere namwe birashobora kubahindurira ubuzima ego nubahamagara bakaza bareke kubitinya nibaze hari ibitabo byinshi dushaka kubaha bagasoma bakidokimanta kandi munashobore kwiyenteka muri iki gihugu ndushaka guma tubaho nka kwa kundi kwiwacu wumva ko let's say ko ugize n'ikibazo ufise abiwanyu usaba oncle bashobora kuvugira bashobora kugira ico bakumari ngaha turi umwe ngaha ahubwo twaje kuba abavyeyi baba bandi twasize baba bakuze baba ari batoyi n'abantu baduhanze kwa maso n'abantu bavuga ati je ndafise umwana w'iwacu ndafise umwana tuva hamwe ari muri Amerika byanse uzomuhiki ko ndabizi ko ubuzima tubayemwo nawe utaburi kuriha urumva uriha agosha kwati so nimuze dukorane nimuze twiteze imbere twige gusoma ibitabo twige kumenya amakuru amasokre menshi y'iki gihugu aranditse twebwe abarundi ukuntu twibereyeho canke abantu bakiri bato dukunda freestyle turiruka amakuru bakubwiye ku munwa muga ntidukunda gusoma ku bantu bashitse bakagira amahirwe yo kuja mu ishuri canke bakunda gusoma ibi bintu barabizi kuva kera bari protectinze n'imiryango yabo bako barinvestisa mu gihe twebwe amafaranga yacu tukiyatwara kuri bank bank ni nziza kandi ni nziza cane kubera iratubikira kamera amabero yifise ko wewe kuri wewe urayagaspia gusumba ariko rero wa muntu ariko arakubikira aragucamwe indirectement kuko agenda kukudandariza ya mahera kwera iki wewe utoyidandariza ndabizi ko abantu biwacu abarundi canke n'abandi bumva ikirundi twese tubayeho ubuzima bumwe tubayeho ubuzima bwo kuvuga ati naho nokorera igihumbi simbura 100 amajana 2 nza kubika ayubitse none aja he ahantu uri kurayashira arakungukira
banki niyo yashirayo ico gihumbi uyu mwaka no mu myaka 5 kizoba kiri ca gihumbi mu gihe niyo wayazana muri life insurance mu myaka 5 bizoba bimaze kuba kumbura ibihumbi 5 na ca gihumbi cawe kirimo ivyo 5 ari ayavukiye kuri ca gihumbi kiravyara azoba ari inyungu none ntimwoza tukironderera amatike ari free yo gutaha iwacu tugataha tutabanje gukora overtime tutabanje gutaha iwacu so turonka ahantu dushobora gukura amahera kandi kuri tax free kindi kintu nari nakubwiye muri iki gihugu akantu kose ni tax niyo uguze ikintu gisanzwe muri store haba hari amahera yacu n'aya tax munsi mugabo muri life insurance it's 100% tax free no kuvuga ngo niyo wakeneramwo ibihumbi 230 uzobikurayo ata tax ivyo bikura hehe barabiza bari muri iki gihugu n'amazi yo kunywa akantu gatoyi na televiziyo kuyigura haba ariko tax ibaze rero ibihumbi n'ibihumbi 100 ushaka kuvuga ati ndafasha ibihumbi 100 ata tax uriko uratanga nukuri nidukanure nitujijuke nimuze twiteze imbere tuzoje no guteza imbere iwacu mu mahera meza ahezagiye Exa ubivuze neza nibaza ko umuntu wese karaba ikintu kiganiro ariko ari ageze kuri etape ya babikora gute ivyo bintu babigenza gute hasabwe iki kugira ngo bikorwe mugabo imbere yuko bera utwishuca kibazo nashaka yabivuze muri mu ntango Exa ko igihe ugenza imubwira azese bino bintu ni scam hakuntu nakumwosigurira ko ari umuntu ashaka kwenza amafaranga muri kino gihugu nta bantu birashika bakabitinya kubera ko ngira ngo batayimenyereye mu nce mu Nyarwanda bakabita scam hanyuma ni gute uba hiyo assurance gute yuko ari ibintu by'ukuri ku buryo badashaka kwitinya nyene biraryoshe kumva témoignage y'umuntu wundi atari wowe umu initiateur ariko atanga témoignage mugabo wowe nk'umuntu ashaka kubagira ngo abitange mu bantu ba mbere baba cyangwa abanyarwanda ni gute abantu bamara ubwoba kugira ngo bumve ko ari ibintu nyene biri real bitari ubwesiko bitari kwiye abantu amafaranga yabo bumve nyene ko ari amafaranga yawe kuko hari umuntu umubwiye amafaranga menshi ugati twara hariya byo amafaranga menshi dad no busuma atari ko amafaranga menshi ashobora no kuyakora ashobora no kuyakorera kuyahembwa yuvumenga ntibishaka kumubako ni gute rero ushaka kuhasiha abantu ko atari ubusuma ari ibintu by'ukuri ari ibintu nyene biri nk'abarundi n'abanyarwanda hanyuma ucugira kubabwira ati mbega babikora gutya kwandikisha no mwabuze $75 umuntu mbega yandikisha hehe ayazana hehe ni muri Etats-Unis hose canke ni just muri Indiana hanyuma bavuze ko ari ibintu biga ari amaklasi yafata gute igihe kingana gute ese afata umuntu wese yandikisha nk'iyi afata abantu bashaka kubigira kuba babita gute abazana abandi bantu sinzi ko ariko bimeze cyangwa dusigure muri etape yose komsa abantu bakora kino kiganiro batere babatelefona direct muri he turaje nyene ya uzi so nanje ngitangira nago umuntu wese yabyita scam yabyita ibiki ibyo yabyita byose nago na mu blaming I cannot blame them kubera ko nanje ngitangira bambwira bakambwira ngo bakorera ngo amafaranga ngo millions ngo naravuze ati oya please $1 please jewe naje muri Amerika ndashaka kwiberaho neza sinshaka gufungwa sinshaka we nimubwira ama miliyoni so ndabizi nanjye niko bambwira this business namaze 1 year ndi kubyigaho maze mwaka wose bambwira actually ngewe baraje tujya mu nama barambwira ati please wabwira abantu bawe bakaza inshuti zawe tujye mu nama twumvirize ndabwira ngewe muscamming n'inshuti zanjye no nubanze munsarire menye icyo mbwira abandi bantu so ikintu nakubwira wowe watekereza ngo ni scam ntibibaho ni byiza icyambere nakubwira imagine kugira ngo ukore state America ntabwo ishaka kwivanga mu bintu biri scam cyangwa bitari legal it's a legal business ikindi nakumenyesha nuko nukwiga ukabona state license nago class nago ari ibintu like biri TikTok nguze nguhite ngubona ngo bifaranga hoye
ugomba kwiga ukabona state license kandi nkatwe nk'aba agent kubera ko turi independent agent turaba independent turikorera ku giti cyacu after a year abandi ahantu muri Amerika abantu bose babona W2 y'umwaka urangiye kugira ngo bafilinge taxes so twebwe dukoresha 1099 icyo kintu ntago mwakumva ko ari biri legal 1099 ni ukuvuga Amerika natwe twishyura imisoro si tuvuga ngo yenda ngo ndaje nkorera amafaranga 100 ku kwezi ngo after 1 year ngo amafaranga 100 ntabwo zabisorera urabisorera ariko ikiza nuko ku bantu babizi 1099 mama mufite avantage ku ma taxes cyane so nicyo kintu nakwasiraho ni byiza bisaba iki rero kugira ngo ze tube twakorana bisaba kuri open mind umuntu wese uri open mind afite ubushake bwo kuba yakwiteza imbere wese yabishobora ntabwo bisaba kubuza icyongereza cyane kuko muri Amerika abantu benshi bakoresha icyongereza ntabwo bigusaba ibyongereza byinshi cyane nimba uzi igifaransa neza ukaba wakwiga nimba warize ukabona permis driving license yo gutwara imodoka yawe niba ngibi rwose wabyiga ushaka gutwara igihe gito cyangwa kinini ariko wabishizemo ubushake bigutwara igihe gitoya kwinjira muri business ibyo twabigusobanurira ariko ni ibintu biri easy nuduhamagara turagufasha tukwereka ikindi education information niyo ukeneye nimba ubonye koko nimba atagikora akaba ari kurera abana be yicariye mu rugo njyewe wenda maze imyaka 2 irenga ubwo wenda ndembisaziyemo siko exam amezi arenze 4 nawe atatu right amezi 3 ari kubikora byonyine nta kindi kinakora yakubwiye ko yatangiye muri January muri January ibaze gutangira muri January nanjye by the way ntangira namaze amezi 3 mpita nsezera akazi nabonaga ko ndi guta time yanjye ku kazi nakabaye ndi kwikorera bikanyinjiriza amafaranga tuvuge ku kazi ese ozi ku kazi uhembwa amafaranga 5,000 wakoze amasaha 16 hours mva muri Amerika urabizi abantu barakora cyane none uje hano urikoreye bya 5,000 ubikoreye mu minota 30 wafokasinga ku kazi cyangwa wafokasinga ku minota 30 ukongera hindi so njyewe nuko ndeka akazi nari ngejeje ku 15 ku kwezi nahise mvuna ko nago nakwiruka ku 5,000 ndi gukora mu 15 ku kwezi mpita mvuga ati aho nari maze amezi 3 yonyine muri business nimba rero umuntu wese umva akunda kwikorera akunda kurara mu gitanda kiwe njyewe ntago nararaga mu gitanda cyane mu nzu yanjye sindare mu buriri bwanjye kubera kuba ndi mu kazi every day ariko ubu ngubu nirwa ama vacation nkarari wanje ubundi ngenjoyinga life and the money comes muri konti yanjye every day duhembwa 2 mu cyumweru Tuesday and Friday actually mostly Tuesday right twahembwa uno musi mwahembwa yego wow biratese ni muri Etats-Unis yo genre ni maeta yose canke ni juste muri Indiana oya America yose na Canada ariko na Canada awish ko muri Africa twaba turi kumwe umva ozi twari tugufata right mwavuze uri $75 yego umuntu wese ko tuzinanye ngenge mbaze ngira itangazo gato umuntu wese aziko tuzinanye ari muri Canada ari muri Etats-Unis nashaka kumusaba amafaranga fisi arondere $75 yandikishe muri life insurance kubera ko shogira abagize dafite amafaranga bataramiriye bazona gushimira after bazagushimira cyane mugomba kubaza mpa 10% cha 10 cy'amafaranga bazofisa ya mbere muzoyamukora ko ndazora tsenati mu bamenye hariho tumenyeje nigeze kubona yawe uvuga ko wagiye Hawaii wagize ama vacances muri iyo myaka 2 est-ce que
wowe nka Bella yatubwiye exa umwana wowe nka Bella basi ukuru umwana ngana utubwiye ushaka kuronka amafaranga nk'ayuronka dati kuri yo kwisomera pasomera umbuye gufata umwana ngana utubwira ngo ushobore gukora nta amafaranga yinjira so ntabwo ari umwanya munini ntabwo gusaba gukora abantu benshi rero baba bazi ko gukora cyane no gufata umwanya munini ugafokasinga ugakora ugashyiramo imbaraga ingufu zawe wapi nta umva biterwa njyewe wenda my life ndi busy right now ndi busy kubera ko maze kuzamuka maze ngenda nyine iyo ugitangira ubu kiri slow ariko kugenda uzamuka ubu ngenda mba busy kuba busy ntabwo mba ndi mu kazi ahubwo mba mfite inama mba mfite abantu ngomba kuvugisha mba mfite like aba top leaders turi kumwe nta bindi bintu ntabwo uri kuri busy bivuze uri busy ariko uri kurakora kandi at the same time n'ubuzima bwawe imagine twebwe akazi kacu no kuvugisha abantu kuvugisha abantu none se ni waba uri kuvugisha n'abantu kandi utari kwinjiza waba uri kuvugisha abantu bose hari umuntu utavuga ubundi abantu bose bahora bavuga ibaza amafaranga ari kuguhemba natwe hano turavuga tugahembwa exactly turavuga tugahembwa ni muze tuvuge duhembwe kandi nta muntu utavuga umuntu waragize imana ukaba utari kiragi uvuze utafite umugabo utavuga ugaca rero unahembwa kubera ko wavuze hanyuma urahembwa nshaka kuza kuvuga ndetse nk'ubu abantu bari kutwumva wenda uri nko muri Amerika ushaka kuza ukanambwira ati Bella mereza amadolari wamfasha ugasa n'ubufasha nkaguhereza akasaba nk'amadolari 500 wenda ufite ikibazo sibyo ariko uramutse nguhaye 500 nkayaguha yagenda agashira ariko uje nkakwereka amafaranga ava nkaguhereza opportunity nkakwigisha nawe kuba wagenda ukikorera bikugira akamaro kurusha uko naguha amafaranga sibyo siko bimeze so yego nkuko warubivuzeho njyewe nari ndi muri Hawaii last ubwo ni mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu nibwo nari Hawaii twagiye Hawaii gutembera Hawaii my goodness it was good uracyaronda umwaka utaha no kujyana Hawaii I receive so byari byiza njyewe ntabwo nari imenyera ibintu vacation ngo whatever ngo Hawaii ngo umenga nizo bazungu ari by'abazungu ngo vacation ngo hano abazungu ugira plan ukagira plan ni vacation ariko njye numva ngeze muri Hawaii ndibuka ko my husband nasanze nyine twari hano heza umva nakwiryamira kuri icyo gitanda nk'isi nyine mbona ari byiza ndaje nzohotse hanze oh my goodness ari byiza cyane so it was really good so vacation ni ngombwa umuntu wese kandi by the way vacation ndi kubabwira ni free vacation you don't pay for it you pay for it no you don't assurance ni company dukorana nazo barakofaringa company niyo iriha vacation yes barakwishyura iriha vacation ugeze kuri level iyi ugomba kuba uri hari level ugomba kubugezeho y'umurida kandi nk'ubu exa mu mezi angahe 3 arabageze kuri iyo level so no naonga within 1 year yes biratesa kandi every year buri mwaka mujye muri baduha vacation like 4 times a year so twirirwa ama vacation ntabwo ciriyemo ozi abantu bari kubaravuza bagira babikore bagira barihira ama vacation bagira ibifaranga by'ibidolari umwe wese ku rugero ariko barafise ico bamuha wewe ageza aho bamurungika muri hawe n'umuryango wiwe akagenda akaryoherwa nanje ndafise utubonesi bama every month yamarira kuvuga ngo ngiye gusoma mba ndayafise mba nzi ukwezi guheze baraza kuyama
Okay. Ndiko just kibaza est-ce que nk'uhagize abantu baza kwiyandikisha baravye kiganiro d'abord biyandikisha muratanga ama numero ba muri agence I don't know babikora gute baza babarondera gute turatanga nimero kibazo kindi nfise est-ce que bera ko kuntu witayeho exa yayitubwiye ko namujara gutelefona niko nabandi bantu bikora canke hariho agafavio afisuka ko musenga ntako kumusenga muzinanye oya nukuri umuntu wese ya exa ariko wabibambwiriye ko bose exa aja nambura by the way exa bambwira bera yitaho abantu bose ndabizi ni benshi baza kureba iki kiganiro baze kubivuga muri commentaire afise umutima wagutse ni mwiza cyane imbere ni mwiza gusumba kuri kwamubona inyuma ni wa muntu tumenyere ko abantu bateye imbere gose mu butunzi abo twita aba boss abari babantu babahaye especially abantu babaravuye iwacu rakubona ukazubona hi kuvugisha mu Congereza gusa kandi kirunda kizi tu vois kabona ko ari umuntu arenze roba mugabo bera arakuvugisha neza ukabona she's very humble akakwitaho ahubwo ati none ushaka ndagufashe gute nambwira nshaka kwiga nkanje nambwiye ati sinzi yo biba niyo bija ico mansavye no kwiga narize naratsinze ubu rero I'm all yours mwese ushaka mbwira ico ngomba gukora cause ndashaka kwiteza imbere n'umuryango wanje so si jewe gusa afite abantu benshi barenga 600 bamurondera kenshi turirirwana jewe kenshi turabonana nakubwiye ko mba ku minota 13 yiwe so niyo ndamurondeye kuri telefone hari ikibazo mfise hari ubundi bumenyi nshaka kongereza nkamubura canatse imodoka nkaza kumuraba n'umwana wanje sindamusiga uribaza ukantu gararyoje so kuvuga ati ahantu hose ngiye twumwe n'umubebe wanje sinza kumubitsa kugira nshobore kuja gukora rero ngaruke kuri Bera nuko ameze mbonereho ndanamushimira imbere yanyu mwese Bera n'umuntu mwiza cyane nukuri sukuvuga ngo nuko ari boss n'abandi bamunzi baze kubivuga muri commentaire n'umuntu mwiza n'umuntu agufasha adashize ibindi bintu ko imbere avuga ngo ndiko ndagufasha kubera ibi canke ibi agufasha atakuzi ni benshi tuba turi kumukumva baramutelefone ngo jemba muri state bambwiye ibi n'ibi bambwiye kushaka kumfasha guhindura ubuzima agaca atangura agapanika akazoja gufasha uwo muntu ntawazi ahubwo twebwe twamenyanye turi ngaho rikarenga n'icanzanye ntagikoze nicanda mbwira ati none nandiza kunyitaho ryari kambwira ati uyu mu mama yambwiye ingorane ziwe uyu mu papa yambwiye ukungene ahangayikira umuryango wiwe ukiri muri Afrika nshaka kumufasha so arafite umutima wo gufasha kubera George ariko ako kantu kaba boss mukihorera tumenyane n'udukwepe turahari abana b'igihugu turashaka ibifaranga twese muduhe contact z'abantu bashobora kubaronderako kuko nibaza ko bagira benshi barondera gute est-ce que hari amanimero mutanga hari email mutanga hari adresse physique mutanga kugira abantu bashobore kubarondera kundazi ko abantu bashoza kugweza ikiganiro bose bafite ibibazo byinshi bashaka kubabaza bashobora kubibabaza canke n'ababitaho bashobora kwiyandikisha so yeah exa washaringa turafise nimero ya telefone nshaka kubaha ufise ikibazo ufise icabaza ko bavuga ngo kurutabaza ugasaza utamenye uwumvise hari inkuru nshasha yamenye uwumvise yabaye interested sose nimero dushaka kuguha hama ukaza kuyitelefona ukamenya byinshi gusumba kuko ni byinshi cyane nitwe bivugira muri iki kiganiro twakubwiye ko bifise ama living benefits menshi gose muga ikintu cyavuga yose ngo tuyaheze so tugiye kuyavuga bwo kwira bugace ego nimero ni 603 512 6923 okay 603 bazanditse kera waje bitandika ariko wayishira no kuri kiganiro uza kuyishira ko ku kiganiro turayandika ko mugabo ndazi ko umuntu ashaka amafaranga yanditse kera nyange yanayiko mu kurangiza ikiganiro hariho abantu benshi surtout biwacu mu Rwanda mu Burundi baza muri Canada baza muri Etats-Unis bari bazi ko baje kurondera ubuzima ariko malheureusement ugasanga
ntibaronse bwa buzima ahubwo n'ubuzima barabuhasize icambere ugasanga bagize amadepression kubera ko baje bafise amatante menshi ari hejuru bigahera baje bagasanga siko bimeze barabuje gukora cyane ngo abantu baronka amafaranga ugasanga abantu bakunda gukora cyane bigahera bagize amadepression bakituga ugasanga barapfuye abandi ugasanga ntibaronse amaposite yo gura n'abantu bashobora kubafasha kuronka ubuzima bagiye kurondera ugasanga hari ikintu kare exavuze ngo etazi ngo ni pays d'opportunité mugabo siyo tukari bose barabaranka ama opportunité that's why hari benshi vyanka pe kandi ugasanga no mu bundi babarendera ko barubikira amahera alors que nabo kugira bafungure n'ingorane kugira barinzu n'ingorane kugira baronke n'imodoka n'ikibazo nikiye kintu mubwira abo barundi kuko gushikisa 2025 ndabizi neza ko abantu bagihari uvuga ati hako nayo gutuma mu bundi akonza kwa muri buno buzima ko mu bundi basi ndasonza mu muryango waje bakangurira ariko hano ndasonza nka weekend nka buri cyo mfungura ndagwara nka buri ko nivuza ko ndi mu mahanga abo bantu nakaye kaje mu batekerera kugira ngo nukuri kibagorerwa ko abera baje kugorerwa mu mahanga kibagorwa n'abandanye bagorerwa mu mahanga yeah it's your time yeah abo bantu ikintu twababwira nukuza tugakorana nkuko warubivuze baraza bakagwara ama depression kera twe tutwara ingwara y'abazungu gusa mugabo ubu n'abantu biwacu barayifise kandi ku rwego rwo hejuru kuko ivyo baza ba expecting siko babisanga nakubwiye nanje uko naje ko nje mu birere gusa mugasanga siko biri ahubwo bisaba kuzingisha amaboko y'ishati ukiruka ugakora ugapagaza rero abo bantu mbega ko wumva bari muri depression ko wumva bagwaye bariko bivuza gute nyamba wumva apana depression nyamba uri wa muntu ushaka kubura umujene abavyeyi bawe canke uri umuvyeyi abana bawe ibintu bitera izo ngwara z'amadepression n'ubuzima tubayemo none ubwo buzima uri kubupanga gute amafaranga novuga ko ari nka game iyo yikinye neza uratsinda iyo yikinye nabi ugatsindwa gukina nabi no kugiriki ni kwa kuronka amahera yandi twita make kugira dukore mu makampani menshi atandukanye dushobore kuyagwiza iyo yaronse ukayonona ya game ubu uri kwikina nabi kuyonona ni iki ntushaka kuvuga ngo urakunda amahera urakunda amadolari kandi uyu wa muntu ayaronka akaca yikurako ayaronka akacaja kugura ibirato bidakenewe kugira ngo impression abantu batanakwitayeho ngaha ntitubayeho bwa buzima bwa ngo naja gusenga ngo bazoraba ingene nambaye ngiye gusenga ngo niyo narengana muri ville ngo ngo hajya kuri baturenganye baba kubonye bose nta numwe akwitayeho ngaha so iga kwekonomiza twatundu ufise iga kuziganya muri bimwe ufise uvuga ati ejo nzobaho gute ko ngaha ata muntu ufise ko ata miryango ko atabo twiganye twakuranye turi kumwe ngaha ejo nzobaho gute niyo waramukugwaye ingwara ntizisezerana ingwara ntiziraba ubukijijwe n'ubudakijijwe uramutse ugwaye uzobaho gute ivyo vyose uvyiyumvireko mbega niyo waramukugize icuba sindabikwifurije ukitaba Imana bizogenda gute babandi twasize iwacu babandi babayeho bwa buzima twokwita butari bwiza kuko iyo tukiburimo twarasenga ngo tubumvemo tuze muri ibi bihugu biteye imbere bifise a lot of opportunities nibo uzosubira kugora utakiriho ngo badandaza amatongo badandaza ibiki kugira ikiziga cawe kibashikira so tuba dukwiye gupanuka mu mitwe tukiyumvira uyu munsi ndacari muto naho noba mfise abana batoye ndashobora gusohoka nkiruka nkaja mu bintu byinshi bitandukanye kandi nkataha nkaryama no mu gitondo nkasubira mugabo mu myaka 20 siko bizaba bimeze mbega niyo nagwara bizogenda gute dufata izi ngwara zikomakomeye zituma ntaja ku kazi uyu munsi ako kazi uri kurakora ushaka gukora nk'irobo kwa niko bidutegeka sindabarenganya naje niko narimbayeho iyi business ntanguye guhembwa amezi 3 yonyene niyo ndayimazemo nanje niko narimbayeho mfise n'abandi baje kera ariko babayeho mugabo kubashobora kuvyumva bibaze ivyo bibazo mbega uramutse ugwaye uramutse ugize accident ngaha dutwarira imiduga mu 80 90 100 uramutse ugize accident ntushobore gukora
uzobaho gute bizogenda gute Exactly. yabaka Umuryango wawe niyo izoteranya kugira bafashe umuntu ari muri Amerika ntibishoboka urumva ko niyo waramukunagiye udosigira agahinda abi wawe aho kugira ngo ubasigire ubutunzi mu buryo bufatika bw'amafaranga abana bawe abuzukuru n'abuzukuruza tureke kubaho nk'abantu batashoboye kuza ngo basome bige tureke kubaho twumva ngo nashitse bakora ibi ngo nanje ntegerezwa kuja muri company nkakora ibi oya senga menya ikintu kandi amahirwe aje yafate ntaguce mu myanya y'intoki ngo anyike yafatirane wige kwiga n'ubushake bwawe ozi badakeneye kwiga ntushobora guforsa umuntu kwiga kuko nka insurance abantu bakiri bato ntibayumva unabimubwiye arakubwira ati ibyo bintu ni iby'abantu bakuze ni iby'abantu bafite abana ni iby'abantu bariko barasaza ukayanga ariko uko ukura nayo irakwanga ivuga ati wowe uri kuregera urupfu kuko uko dukura niko twegera urupfu urumva uko ukura nayo irakwanga uyanka ukiri muzima ukavuga ati none nkeneye ibyo kwivuza jewe kuva kera je singwara maze imyaka 20 naje singwara ndakomeye mugabo iyindi myaka 20 iri imbere ntuzi uko uzoba umerewe none ko wumva utagwara niyo waramukugwara bizogenda gute abantu benshi baje gukenera ya insurance ariko bamaze kugwara ngo mbega ubu vyokunda turonka abakiriya batandukanye bakavuga ngo James ikibazo kiniki ngo bo bibona muri system bien sûr barabibona kuko iki gihugu akantu gato kose ukoze icyo agiye gusuma uko agiye kwa muganga n'abaraka grippe iki bintu byose bararikodinga barabibona rero nituze tukiri bazima kandi ikindi ntakubwiye ko nuko iyo ukiri muto irazimbutse umwana ari muri 10 abavyeyi muzifatira abana banyu twaje mu bihugu bituma abana bacu dushaka babaho neza nasanze umuvyeyi wese yifuza ko umwana wiwe abaho neza gusumba uko we yabayeho twebwe ntitwagize amahirwe yo kuvuka abavyeyi bacu baraduteguriye ibintu byinshi byo kuzobaho byo kuzovuka tuhasanga ngo tubikuriremo mugabo nyamba waraje muri iki gihugu kaburi muri Amerika abana bawe kubategurira iki babafatira ama insurance kuko niyo yayifata kiri muto azorinda asaza agira imyaka 100 iyi insurance two turavuga ihera ku muntu afite imyaka 121 ndukuvuga ngo niyo yabakiriho y'amahera ntazoduga reka dufate par exemple ko uyimufatiye ari amadolari 50 canke 100 azorinda saza arayo mahera kiriko arariha muga twe tuje kuzifata dukuze turi muri 20 na 30 na 40 na 50 hariyo n'abaza ari 60 usanga agiye kugira ibihumbi 3 uri kuribaza uko ukura irakuzima uko ukura mu myaka niko amashance yo kwegera urupfu abaho nabo barakwanga aho biyugiza amahirwe birakuzimba bakanabitora Bera sinzi ko nawe hari icyo uvuga urangiza ubwira abantu so icyo nakongeraho exactivuzeho abantu benshi bashaka kugura insurance ariko bageze mu bibazo ugasanga ugiye kwa muganga barakubwiye ngo ufite diabete ugahita utekereza insurance imbere yakubwiye hari ibintu nabonye exakora reka muhamagare mubaze nimba yamfasha nkabona insurance kandi igihe cyarangiye igihe cyo kugura insurance ni uyu munsi ntabwo ari ejo today igihe wabimenyeye nibwo wakabaye ugura insurance kubera ko insurance abantu benshi baravuga ati ntabwo bindeba ariko ikibazo cyakugeraho ukibuka kujya kwishaka insurance nayo ikete kubwira ati no ntabwo dushaka abantu barwaye already turashaka abazima abo ba young people bivuze neza cyane ba young people abantu bari muri 16 15 18 ababyeyi banyu babagurira insurance kubera ko urumva kera abanyafrika tujya tutanga ababyeyi babo bajya bahereza ugasanga umubyeyi ahaye imirima amazu umwana we muri iki gihugu se dufite amazu cyangwa imirima ntabwo ufite ikintu uzasigira umwana wawe uzaraga umwana wawe wakabaye umuteganyiriza ubungubu uraye nawe
ukamuteganyiriza umwana wawe yagira imyaka 18 cyangwa 25 ukamubwira mwana wanjye dore account naguteganyirije ifite amafaranga 300 genda yakoresha icyo ushaka umwana akagenda akagura wenda first house cyangwa agakoresha ikindi ariko umwana wawe se umwana wawe uramukunda umukorera iki uyu munsi azagushimira umwana wawe niwe muntu nuba they say abantu byeyi bavuga ati umwana wanjye azantunga reka nteganyiriza umwana wanjye namwohereje ku ishuri ni umudoctor umwana wawe azaba ari busy cyagiye nawe igihe uzaba umukeneye most azahita gushyira muri nursing home urashaka kuzajya kuba muri nursing home cyangwa uteganyirize none abigishoboka so ikindi nababwira abantu muteganya retirement zanyu iyi insurance irimo retirement iri free retirement abantu ntabwo bazi kwiteganyiriza ejo hazaza ntabwo babitekereza noneho bashaka kubiteganya harenze biri buguhende kandi wakaba bitangiye hakiri kare cyagiye cya retirement kikazagera ufite amafaranga menshi so nicyo nababwira so abandi ikindi nababwira nuko is information ni free ntabwo uzishyura nudanduhamagara ngo tugufashe tugusobanurire nta kintu uri bwishyure rwose appointment ni free nta kintu uri bwishyure ariko bashosobanukirwa biragusaba kuba uri open mind ugashaka kumenya natwe tuza kubyumva tugaceceka ntitubaze ntidushaka gukurikirana ubu right now tuba tukiri hahandi ariko kubera ko twabaye open mind wumve ko kumva ni free ubundi warangiza ukavuga se nibyo kuko ibintu byose ntabwo twabivugira hano kuri kamera hari information nyinshi cyane tutavugira kuri kamera hari presentation twagukorera tukakwereka uko bikora tugashyiramo imibare uramutse ufite imyaka 30 imyaka 35 imyaka 20 turakurebera tukavuga uyu nguyu yazajya yishyura cyangwa se biragusaba iki kugira ngo uzukorane natwe kuko turabakeneye so information ni free ahubwo information ubonye urayikoresha ute urayikoze iki maybe imana yadutumye imana nitwebwe izabwira kugira ngo tugusharinga this information nkuko imana yakoresheje abatubwiye duhindura ubuzima bwacu natwe iradukoresheje kugira ngo nawe uhindure ubuzima bwawe ugende ufate amasengesho bisengere ubundi duhamagare tugufashe thank you so much Ozi hewe thank you mwebwe d'abord merci kuko nibaza ko nimba hari audience yawe nkurikirana icyashobora n'ubuzima ari muri USA maraje kuyifasha kumenya ko hari opportunity yo kurusha kuronka amafaranga utarushe kandi amafaranga meza agiye kuraba gisha n'ubuzima nagira ndabashimiye cyane ko mwatuganirije ku mafaranga kuko nta muntu akunda amafaranga so tugize ikiyago cyiza kigisha cyane kandi zo gufasha abantu benshi ariko kandi ushimire abantu bashobora kudukurikirana abantu bose mwatumvirije mwaturavye abantu mwumvise ko harimo opportunity muri bino bintu abantu muri murabarondera abantu bantu bashobora kubafasha mwese merci beaucoup umva muho muntu mwanku ubukene mu bugware ubukene butera umutima mubi ubukene butera inzigo ubukene butera kwicana ubukene butera kurongana ubukene butera ibintu byose bibi byose biva ku bukene rero mugwanye ubukene ni bubi cyane muronde life assurance kwizi nimero ndazaza kamakomanda zipininge bashaka no kuri video kugira ngo mushobore kubarondera byoroshe bashobore kubafasha ndabashimiye rwose Bella Alexa thank you so much merci Nasoma kwa kunzi bacu naho utamukira ikiganiro bye thank you Siren Vibes TV